Bok, ja sam Petra. Bok, predstavi se. Ja sam Petra, dolazim iz Varaždina, imam 28 godina. Inače sam po struci magistra ekonomije, ali u slobodno vrijeme volim se baviti modom, volim objavljivati sadržaj na Instagramu, raditi reelse, fotografije i to je neki moj hobi u kojem uživam i u kojem se pronalazim. Koliko te ljudi prati na društvenim mrežama i što smatraš uspjehom u tom smislu? Pa trenutno me prati nešto više od 7000 ljudi. Što se tiče toga što smatram uspjehom, neka moja mala zajednica ljudi koja vidim da me podržava, s kojom redovito komuniciram i imam stvarno sreće jer mogu komunicirati s tom količinom ljudi i nekako tu smo jedni za druge, podržavamo se, dijelimo se i komuniciramo na dnevnoj bazi. Isto tako volim to što nemam puno ljudi pa mogu pratiti one ljude koji mene zanimaju, čiji sadržaj ja volim i nekako jedni druge međusobno inspiriramo, tako da to je neki cilj po pitanju toga da imam tu neku zajednicu s kojom sam dobra i da se međusobno podržavamo. Ti nalaziš inspiraciju za sadržaj koji objavljuješ? Pa doslovno svud oko sebe. Evo ovaj Varaždin kao mali gradić općenito zbog svoje arhitekture i tog nekog stila mene inspirira uvijek kad želim napraviti neku sliku, gledam oko sebe zgrade i to pa me to na neki način motivira i onako tak nastaju neke ideje. A isto tako pratim naravno Pinterest i Instagram profile drugih cura, isto tako imam te neke youtubere koje pratim, tako da to su neke stvari koje me inspiriraju, a i općenito moja mama koja mi je kroz život bila dosta veliki uzor jer i ona jako voli modu i uvijek smo nekako kombinirale, razmjenjivale stvari, tako da je na taj neki način došla i inspiracija za to. Nastaje tvoj kontent, znači od same ideje, realizacije, tko te fotografira? Ja naravno zamislim sebi nešto u glavi i prvo me fotografirala mama. Onda jednostavno više nismo imale vremena budući da i ona ima i svoj Instagram profil na kojem provodi dosta vremena i ono općenito priprema sadržaja za profil. Onda me fotografirao muž, onda je njemu došlo preko glave više tog mojeg navlačenja, sad idemo tu pa sad idemo tamo pa sad mi ne valja ova fotka, ne valja mi ona fotka pa bi ja to sve ispočetka. I sad trenutno surađujem sa jednom fotografkinjom iz Varaždina sa kojom se dogovorim i obavimo fotkanje na način da fotkamo više kombinacija u jednom danu, da si pripremim nekako unaprijed sadržaj i tako ja pronađem lokacije, dogovorimo se, osmislim outfite, na kraju kad i ponesem outfite to se sve meni u glavi i promijeni pa improviziramo, tako da uglavnom kak me ponese taj dan, tako nastaje moj sadržaj. Kako obrađuješ fotke i videe? Nije tajna, evo? Ne, naravno da nije. Ja sam inače molila fotografkinju da mi ne obrađuje slike, nego da ih ja obrađujem sama, jer imam taj već neki svoj unaprijed stil definiran i da uređujem preko Lightrooma. Ponekad uređujem sama, imam i neke presete koje sam kupila od nekih drugih pa i njih koristim, tako da kad napravim fotku prvo ide u Lightroom, znači tamo podesim one sve neke stvari tipa boja, oštrina, dodajem svjetlost, on mi je nekako najbolje za onu osnovnu obradu fotografije, a zatim nakon toga koristim tezu koju plaćam dodatno onu pro verziju koja ima stvarno jako puno izbora i jako puno efekata. Također imaju jako lijepe predloške za storije, tako da ajmo reći to su mi dvije najdraže aplikacije. A sad tipa ako trebam maknuti nešto sa slike koristim ponekad i Snapseed, iako jako rijetko, to su onako neke dvije. I također videe za Reelse ponekad uređujem isto u tezi jer se mogu i videi urediti. Koji su najdraže lokacije za fotografiranje u tvom gradu? Rekla si da ovdje crpiš inspiraciju, da se ovdje najčešće fotografiraš, pa sad
ima neka adresa u Varaždinu? Pa da vam budem iskrena, za adresu i ja slabo znam adrese, ali onak tu se većinom znamo po nekim ključnim, se orijentiramo po nekim ključnim zgradama. Pa evo prvo ovaj dio koji se meni stvarno jako sviđa, Stančićev trg općenito je jako lijep, pogotovo ima jako lijepe terase gdje se može popiti kava i tu onak ispadaju najbolje fotke sa kavom i tako nešto da se vidi za pogled. Zatim kazalište, ono mi je, znači većina mojih slika nastaje kod kazališta jer ima stvarno jako puno kuteva i sa svake moguće strane se ono može slikati, tako da to mi je onak nepresušan izvor inspiracije. I rekla bi još, tako je, gradska knjižnica i čitaonica Mete Ložegović, ali dječji odjel koji je u sklopu druge osnovne škole i tamo je onako dosta mirno. Kad se fotkam sama, na primjer, ili želim sama nešto napraviti, odem tamo jer nema puno ljudi, ne prolazi ono puno da sad neko gleda šta radiš i to, tako da je tamo mirno i stvarno se daju napraviti jako, jako lijepe fotke. I također bi još naglasila Korzo isto, znači Varaždinsko Korzo, tamo se isto može popiti kava i jako je lijepo onako uređeno u baroknom stilu, tako da to su neke lokacije koje najviše volim. Nadam se da sam ih sve pokrila, ali to su neke od najdražih. Okiši ako se sjetiš. Može. Pa ćemo navesti ispod videa. Može. I još koliko puta tjedno postaš? Bilo da se radi o storijima, reelsima. Ok. Pa storije se trudim objavljivati na svakodnevnoj bazi jer ono ne želim samo nestati da moji pratitelji sad ono moraju se pitati di sam. Trudim se stvarno storije objavljivati svaki dan, iako ono u svakodnevnom životu možda i nema nekih zanimljivosti, ali uvijek pronađem neki kutak koji mi se svidi ili ne znam neki story sa kavom ili nešto slično, budući da sam veliki kavoljubac pa onda uvijek tako i kava me inspirira za neke fotografije. Što se tiče fotografija, prije sam postala svaki dan i dosta sam se s tim opterećivala da svaki dan moram objaviti fotku, međutim u posljednje vrijeme što zbog općenito života, obaveza i toga jednostavno ne stignem, a smatram i da nije potrebno stvarno objavljivati toliko svaki dan i opterećivati se s time, nego ono, opustim se, živim svoj život, tako i nemam fotografiju, ne opterećuje me to, ali stvarno prije onako zna se taj neki desiti da imaš osjećaj ko da moraš, ali riješila sam se tog osjećaja, tako da po osjećaju to radim. Reelse, ovisi sad. Kad ima više vremena da ih snimim, onda objavljujem ajmo reći 3 tjedno, ali sad u posljednje vrijeme su nekako obveze to preuzele, pa eto koliko stignem napraviti Reelsa, toliko ih i objavim. Smatraš li se utjecajnom osobom? Razgovarali smo o broju tvojih pratitelja, ti imaš Instagram, imaš YouTube kanal. Da, nešto malo sam počela s TikTokom, ali još se uvijek ne mogu naviknuti. Još se uvijek ne mogu naviknuti na taj način i ono to mi je još dosta novo i nekako mi je navika na Instagramu i onak zaboravim doslovno provjeriti TikTok, tako da to rijetko, ali što se tiče toga, pa ja sebe ne smatram utjecajnom osobom i ono još uvijek nemam taj neki osjećaj da me prati puno ljudi, ali baš prošli put kad smo bili u Zagrebu, jako sam se iznenadila jer onak mužu i meni su počeli prelaziti ljudi, ono, jel može slika ili ono Petra, pa to si ti. I još pogotovo sam se iznenadila jer ja ne živim u Zagrebu i nisam iz Zagreba i ono kad ti tak neko priđe u sasvim nekom stranom gradu, baš ono zapitaš se ono što stvarno mene toliko ljudi zna. Tako da nemam još taj neki osjećaj, ali još uvijek mi bude čudno kad mi neko priđe pa me prepozna, evo. Ali te svakako veseli? Pa definitivno uvijek volim popričati s nekim, ono, volim da mi se neko javi, ono, nekad vidiš nekog da te prepoznaje, ali ono, da se ne usudi baš, ali ja sam uvijek otvorena za popričati s nekim, ono, ako treba i fotkati se, to mi nikad nije problem, tako da, ono, nemam problem s tim. Koji je tvoj životni cilj? Da li je on vezan uz društvene mreže ili...
Pa prvenstveno bi rekla da mi je onak životni cilj da budem sretna, a sad šta će mene u tom trenutku usrećivati, trenutno to jesu društvene mreže, međutim imam i ja neke planove još uz to, pa vidjet ćemo di će me život odnijeti, za sad uživam u tome i pronalazim se u tome, ali ako i uspiju ovi neki još pozadinski planovi, ko zna, evo stvarno onako sam opuštena i jednostavno kako bude. Želimo ti sreću u svakom slučaju. Postavi si pitanje i odgovori na njega. Posljednje pitanje. To mi je i najteže pitanje. Pa evo, prvo što mi pada na pamet je šta bi poručila 16-godišnjoj Petri. Pa poručila bi joj da ne uspori, nigdje mi se nije žurilo realno u tim godinama i nekako sve dođe znači sve dođe u svoje vrijeme i ne treba nigdje žuriti i ne treba se opterećivati sa nebitnim stvarima, sa nebitnim ljudima i onako jednostavno živi svoj život, stavi sebe na prvo mjesto, a kome se sviđaš, sviđaš se, kome se ne sviđaš, jednostavno nije tvoj problem. Super pitanje, super poruka. Hvala ti. Hvala vama.